Sasisian pan ni pinang sumpai pi baro shakanika channel kejongi but happy new year ya pi baro. Hakanika video ke bam tasngi ngin pek ya kanika post ke barang shulai thamai po Meghalaya. Shabang in sedang ya kanika video sungguh subscribe ya kanika channel but turn on your new notification bell kanang bapinum do ya ki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yang ngi hapo ka Instagram kanika di ka Instagram account kejongi. Ya kini ke post la palat daka ICAR umyam mentau banai arajar arpuar ka kerteng juga ni ke post kade young professional staff nurse. Ya kini ke post kin sepenlong ya ka walk in interview haka hendru terik banai Januari arajar arpuar. Ya kini ke post young professional staff nurse kebelai kawai ka salary lani ke tolap kade apsan hajar hakshi banai. Kajaka jong ke posting kade ha ICAR Medical Health Center umyam. Yaki bayo yakani ke post pihak bansa haka ICAR koloni kebadan ha umyam ki age limit lani ke kerta ke berduk kede apruai senam bak kebahaya do kede sapusan senam ke educational qualification kalong kumni pila ade ban pendap yaka general nursing and midwifery GNM license bat ndre banai diploma kurs lani pila ade ban pendap yaka BSc nursing kin kam ai preference ba yaki candidates ki badan yaka work experience. Ki candidates ki balong eligible bak bakwa ban apply kini ke post pihak banra yaka application bak ka full biodata bala address yaka director ICAR Research Complex for NEH region umyam Meghalaya bak pihak banra ru yaki attested photocopies jongki certificates bak ki mark sheets jongka HSLC sheneng bak pidai ru ban fix yaka recent passport size dor ke jongpi haka application bak pidai ru banra yaki original experience certificates lada pidan. Ka walk-in interview kanlong haka ICAR Research Complex for Northeast Hill Region umyam haka hendri terik benai Januari arajar apuar karui beje menstap ka official notification lani ka notice ke bala palai hi dakani ka ICAR Northeast Hill Region ngal ai apo description jangan ni video dipila ban download ya ka pila ban pule lada piko ban tip susu sepangki wiki details.